Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Terus lagi lagi. Akhirnya apa? Akhirnya orang Kak Dinto Habib si bengsana Margana bin Yahya nikah nangalenya makota tarim. Duh, mak beda kertas Kak Dinto. Buka beda tulis na tarim Allah. Kak Dinto nyama kota na belina Allah. Mak sa kekerning bebe bersiaki mereka disa sabet ning kenangan atas. Ini peringatan untuk anak hadro. Kelemahan anak hadro situng. Mon hadroan tak mikirin kita pak sabet ning bebe nggak nikah ki lumayan nikah sabet ning atas. Kadang nak anak hadro mon hadroan macam maulid ketap molotan Kak Dinto sabet ning sokona nggak nikah. Aneka tak sopan benih takdim Kak Dinto. Nikah ketap sabet ning bebe kan. Aneka bedanya mana Allah, bedanya mana Gusti Kanjeng Nabi, aneka benih takdim. Makanya peringatan nak anak hadro mon maca Quran atau mengaji ketap cek sabet bebe. Anapa? Penghormatan dek ke ketap. Aneka tulisan yang kak sabak kenangan semolje sabak ning kenangan molje mereka Dinto napa subhanallah lemah lem MMPN Habib Umar Al-Muhtar. Habib Umar Al-Muhtar Kak Dinto pak beli raja saya sangat memuji kota Tarim sampai eja buaki Habib Umar Muhtar Kak Dinto ada bu bahasanya man atana wa bayadha himana nukatir fi biladihi shaibat. Siapa orang yang sedeteng ke kota Tarim cak ngocain kota Tarim ngerosak ke kota Tarim kota na epa ancor bikula ala ya khailuna usbur suwaya engko andi jeren lengkap kelaban pasukana tenang wahai tang jeren tenang mon bedo orang sing rosak kota Tarim ancoraki kota na aneka Habib Umar Muhtar pak buli raja sangat cinta ke kota Tarim ada bu MMPN Habib sinemu tulisan gelak MMPN apa MMPN Habib Umar Al-Muhtar pas ada bu napa Habib epa tojuk ning kursi raja beri mahkota na Habib ya makom kebelik na engkok beki kakake beki kakake anapa pola na kake ngangkat kalimat Tarim bebe yang kak sabek kenengan sian aneka gara-gara napa takdim ngaku ngakinya mah bede boleh mun tak salah lambek bede setong kia ulama lambek perampok mun tak salah namanya Bashir bin Harith mun tak salah Kak Dinto Bashir bin Harith aneka bejingan pak perampok bejingan nakal ajelan setong jelen ting mare arampok payah ajelan bedek ning bebe bedek kertas tolesna napa tolesna Allah bedek riwayat ada bu tolesna bismillah ting ning bebe kalah aduh ada maknya mana Allah bedening bebe kun tulisan maknya mana Allah ning bebe Kak Dinto padahal mah sabe kenengan cereng padang pasir tadi kenengan sabe di meriah ya ada kenengan ekakan Pak tulisan bismillah Kak Dinto ekakan ting mare ekakan lemalem ngeding suara adebu tayyabtu ismak kama tayyabta ismi aku akan memuliakan ngangkaknya mana kakek sebagaimana kakek ngangkak tang nyama dalam suara Kak Dinto akhirnya laguna topet dadi beli raja yang kaknya mana Bashir bin Harith Kak Dinto terkenal ning man kama anapa gara-gara nyelametaki bismillah intinya nyelametaki nabi ngakan lagi takut diki pas beda Yasin Yasin keker kakan Yasin tak keng bengkak kakan Yasin beda Quran keker mak raja mayoran apa ngakan Quran gue ya benide iya cong bahaya kok Allahumma shalli ala Muhammad terus lagi nah aneka takdim pengagungan orang mengagungaki yang kak derajat kesapa bae ibu santre bede santre yang kak ditibeli gara-gara nana apa? Situng ting bede kiai na ongke ke masjid sendala kiai beli edete kiai entar ke lemak torok ning budina kiai na ongke beli gara-gara abelik sendala kiai aneka santre
tak apal apa Pak yang kak ditibeli Allah. Mana bisa beb wali dari orang bodoh. Beh, mun Allah sing ngangka Pak idza rafa'ahu 'allama. Mun Allah ngangka beli dari reng butuh Allah sing meri ilmu tibi sing nyamana ilmu ladunni. Pemahaman sesobung neng kitab. Anapa yang kak dibeli takdim ngaku-ngaki agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Kareng tua sapa orang sing ngabes orang tuana bi aini takdim kelaben mata rahmat ngaku-ngaki. Ngabes ring tuana kelaben ngaku-ngaki lebih afdol daripada ngolatin Ka'bah. Kor ngabes kelaben takdim aneka istimewana ta'dim. Orang ngormataki ka ulama coba Gusti Kanjeng Nabi napa sapa orang sing ngaku-ngaki dek katang anak foto engkau pagi si bekal nolong orang karua apa ta'dim. Sapa orang si asalaman pada muslim salaman kelaban ta'dim tak lepas kak dinto tanang kecuali tu sana pada kekera ta'dim. Beda orang ahli maksiat Pak aneka aku ngakina ta'dim ni kamaknya oning dia. Jadi orang kak dinto kok tu andi sifat ta'dim ngaku-ngaki. Beda setong orang ahli maksiat Pak nakal orang ini nakal. Mereka dinto napa? Mereka dinto lebet ning masjid ting lebet ning masjid ngocak napa? Ya Allah orang ngangkok jadi ya Allah tak pantas masuk ke tenangan mulja aneka kula kete lebur azina orang nakal aneka masjid kenang nak orang ibadah tak pantas engkau alangkah masuk ke masjid burung molek napa yang ka'ben Allah derajat sepora tu sana Allah makon ke nabi di zaman itu mengatakan bahwasanya alhiku kejar dia katakan kepada dia bahwasanya aku telah mengampuni semua dosanya. Kenapa? Karena merasa tidak pantas masuk ke masjid mengaku-ngaki masjid. Aku ngaki masjid Pak. Orang yang sebedening masjid mau tak ngaku-ngaki hina Gusti Kanjeng Nabi adobu. Napa adobuna? Sapa orang si anyanyi ning masjid. Bedo orang anyanyi ning masjid. Aku mundur alon. Hahaha. Gue tahu gini yuk, tak tahu kok yuk. Ini lagi, neng masjid nyanyi. Apa tuh bener Gusti Kanjeng Nabi? Mon bede orang nyanyi neng masjid, pakon adoa aki coba bi Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi itu buat kita dia bener kezenun. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Gusti Kanjeng Nabi niku cek mana rakus dok macaran sekelempian kadi tok kalak kakapina dari apoin neraka harus sifat Gusti Kanjeng Nabi keng Nabi anapa orang si anyanyi ning masjid pakon doa ki coba be Gusti Kanjeng Nabi apa doana mon bede orang anyanyi ning masjid doa ki faddallahu faka terontok kake colon terontok gigina anapa aneka orang tak tahu kehormatan masjid tak tahu kehormatan masjid. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya lambat berdiri makanya saya enggak Pak orang acualan ning masjid nggih acualan ning masjid ting acualan ning masjid aku selok beremper Pak larang dia ada bulu macan monseria bulu kucing re monseria nggak bulu kelenjepan sih beli enggak kering dina acualan ning masjid dorma sapa orang si acualan ning masjid maka orang kak dinto pakon doa ki coba bi Gusti Kanjeng Nabi napa la arbahallah tijaratak terta untung terugi jual belian ber anapa aneka orang nyala aki ke agung na masjid maka namun ning masjid jaga Pak HP mati aki aneka neng masjid nyongok Facebook bade gambar-gambar juga reng bini tak nutup aurat buka ning masjid aneka tandi takdim ke masjid arokok mun bisa ci arokok ning masjid keluar masjid salat kafi tak napa kudu andi takdim ning maulid seborana ting bekto acara maulid caroko
Lho bekto Habib ceramah rokok tak apa-apa. Ya mun pian tak rokok ketonduk kengkok ceramah habis apa. Lagi keng bekto maulid Kak Dinto angormat ke Gusti Kanjeng Nabi. Cia tang colok arwah colok minta kemiin. Ampun Pak Kodu oning ini semua itu akan mulia bila tahu tempatnya. Kenangan mulut kula seporan aneka adat jubaan sambian ting mahalul kiyam atuh rokok aneka tak takdim ke Gusti Kanjeng Nabi. Habib Ali Habsyi seporan saya rokok ki seporan masak kikir ke bebem mungkin juga kikirna itu nyaman di Habib lagi akikir mulai beri berkat cabisin on kakek aja kikir ke kiai minyak santren atau kolen kakek mulai ini ngaki ta'dhimuddin aku ngaki agama aku ngaki masjid aku ngaki reng tua orang sing aku ngaki reng tua odi mulje itu buat kiman asa siapa orang si odi khadiman tahta gadami ummi akhidma di bawah telapak kaki ibu, artinya selalu merendah kepada orang tuanya, maka dia akan hidup sebagai pemimpin di depan masyarakatnya. Anapa? Takdim dek kering tua. Pengen coba dong. Intinya setung bukan takdim ngaku ngaki ake siapa orang yang pun ngaku orang mau ngaku ngaki boleh coba di zaman Nabi beda setong orang Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto mare hijama apa hijama lo? Apa hijama lo? Jangan dina. Arwah sedot darah arwah. Iya ajarok, ajanduk, pokoknya ruah lah. Allahumma sahman. Mare Kak Dinto Gusti Kanjeng Nabi sahabat ning butol, anggaplah sahabat butol. Ngocak Nabi, buang kekenangan si aman. Eki Gusti keluar buang di meriah. Akhirnya yenom mare yenom mbak waktu kecak tiga emang tak kecak engkau nyari cerita sekiranya bisa ngenom air nih gelar Allahumma selamat akhirnya apa yenom ting yenom entang ke Gusti Kanjeng dia menjawab apa nih ya kayak Nabi tak ngocak deh ya cek tambahan dari kau dia pas ngocak dia macam dia jong aman ada orang tahu sobung sabar nih mah dia macam iya nom Eki Gusti idan ngamuk Gusti syirik punten apa kata Nabi idan lantamassahukan nar jildan munde iya tubuh kamu tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Anapa? Nginom kelaben ta'dhim. Orang menaku ngaki Kak Dinto derajat tinggi. Aneka kembang nasi bahasa mangkene ya. Le mangkene ka banyak orang kurang ajar ke agama. Dari ya. Anak kasih bahasa bikorek. Banyak orang kurang ajar ke agama. Abanding aki Gusti Kanjeng Nabi bi pak. Beda. Beda. Seorang bu. Sampai mau andi anak. Oke, letter tak apa-apa. Korja letter angkui alat agama. Pak, jadi ngaki sampian andi anak nakal, pemabuk, pecandu, oke, bahaya. Tapi yang lebih bahaya, mun anak en sampian la akebai mainan agama. Ada bagus. Kulit cermet kadang ngabes ning HP nak kanak. Terus iya habes bi orang. Terus jempol orang tak tahu cuk pun jempol ke bau mari kor-kor mari napa
Engki minta yelek. Ini ngaki. Jangan nyari sensasi lewat agama. Ini ngaki. Saya banyak lihat di HP itu terkadang ada orang laki, dia ini kepingin supaya orang banyak yang lihat ngelek. Jadi dia ini gini. Nah, nganeka angkui ruku. Bode si bojeng. Tingla apa nyamana? Tingla aroko amancenga langsung nganeka kan tanggal dari budi buru kepi. Aneka apa? Nyari guyonan lewat agama. Bode boleh artis karo orang ngajar. Terkenal pas abojong neremanil pun aneka amain kelaben agama ngaki bahayana etrangaki nabi ce akeje bi agama ngaki apa falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim pangastete ce amain syariat Gusti Kanjeng Nabi agama cok kebe mainan perintah Nabi cok kebe geje sapa orang si ageje amain kelaban syariat Gusti Kanjeng Nabi dua bahayana setong terkena fitnah dua ebri ben Allah adab sesangat pedih pun beda di dalam mbak nih kawan mak orang amain Gusti Kanjeng Nabi kebe mainan makanya kula maingat jak mainan Gusti Kanjeng Nabi molot jak kebe mainan sholawat jak kebe mainan bojong jak kebe mainan Al-Quran jak kebe mainan syariat agama jak kebe mainan faman yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub ate semapan selebur sehebat sing ngagungaki apa sih ngagungaki ben Allah jak kebe mainan nyon pangapora di zaman Nabi ada Pak lengkap lambok nih Kak empian kun maca beda kepi ceritana beda setong orang Pak beda setong orang ngakan bi Gusti Kanjeng Nabi ding ada nek orang sogi sombong ngakan tangan kacer abdina pernah mereng riwayat jawabnya Gusti Kanjeng Nabi kak dinto mon ada anggur bi neken Pak bendirinya ini saya kakan beni aneka iteguk aneka Gusti Kanjeng Nabi mon ada kak ruak mon ada anggur kak dinto iteguk la jailah gelayo tak beres ring bini dinal tak tahu akal ring laki lu geger tung iki Gusti Kanjeng Nabi kadin tak dina pernah mereng mun ada nganeka teguk nganeka kakan tung kakan jadi ha Allahumma shalli ala Muhammad beda orang ada tanang kacir tuh bener Gusti Kanjeng Nabi kul biyaminik mon ngakan tanang kanan todus nih ngetin orang banyak tegur todus las tadi tak bisa kok dia rela saya ngetin anakmu kan todus kul biyaminik tak bisa idan lantas tadi mon dia bentak kira bisa terus mereka langsung setruk tanah setruk anak apa agama mainan sunnana Gusti Kanjeng Nabi aneka boleh bu ibu pada sindik siwa si bede beri nah hadiah biko kamu coba bitong telok tung 2,5 2/4 ya beri nah hadiah Allah kena tang metua ya malar muka direng bini sesolehah rezeki na barokah umrah barokah teka aja selamat dunia akhirat anak foto diberi anak foto sesoleh-soleha malar muka ibri kemuliaan bisa tepangki sareng Rasulullah dunia akhirat dalam keadaan sehat walafiat hadirin yakutun soleh jali balik kuliah dafi alik kuliah al-fatihah tepuk tangan tereng tak norok buto lah tak noro lakian beri sendi tung 2 telok gagal
Sama. Coba nyengok. Mun ukurna tepak ukuran makruh tak boleh. Lebih. Ya, lebih segede. Boleh. Siwak kadi itu Amit. Cereng nyaman kiai ya pinter ya. Siwak itu tidak boleh kurang dari ini. Mun siwak kurang dari 4 jari, ini kan 4 jari. Lebih seguni ini. Mun kurang dari 4 jari, siwak kak dinto makruh yang kui. Mun sampean kan je sekuni rajo takar biru. Aro beni makruh haram. Mencukan tak oleh lebih dari sejengkal. Siwak tidak boleh kurang dari 4 jari, tidak boleh lebih dari sejengkal. Kiai Zainul, mararmu ke barokah rezekina, umur barokah, cepat ebri ben Allah tambahan potrah si soleh soleha, rezekina barokah, engko elerek bibinin. Rezekina barokah, umur barokah, teka aja selamat dunia akhirat, ilmu na manfaat sehat walafiat. Al-Fatihah. Sobung bon. Terus lagi nah. Allahumma shalli Muhammad. Ini di zaman Nabi. Ada lagi yang buat mainan ini, Pak. Loh, ini agama. Jaga mainan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Jangan dilanggar perintah Nabi. Ngelanggar gak boleh, apalagi buat mainan. Kemainannya kan lebih coba dari melanggar. Antusibau fitnah, kening fitnah sambian. Atau kening siksa si bedi. Beda orang kemainan siwak. Jawabunan apa? Jawabunan Gusti Kanjeng Nabi, rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaat bi ghairi siwak. Orang abajeng 2 rakaat angkui siwak lebih afdal daripada orang si abajeng 70 rakaat tanpa siwak. Siapa orang yang ngangkui siwak gempang daripada ajalah. Orang yang ngangkui siwak yutahhirul fam, mersihaki daripada lesana. Ane kepada orang akabe mainan. Apa dia? Masa ngaruh yang mersihaki lesan angkui odol bisikat apa dia? Arya si nyaman met-amit kewikelan buri. Kurang ajar. Syariatnya Nabi dibuat met-amit aneka eke lagi keburiin banget nih kawan. Akhirnya tak abit orang kak dinto tabun sake enggak pegek kepi esena tabu kak dinto. Sambil ke dokter periksa apa bede hewan ning dalam tabun. Akhirnya apa? Bit abit beri obat sampai keluar kak dinto, keluar dari amit dari buran betek pataki cepret nggak berkei ke siapa raja no minyak kikina pas ngocak ada ladzi qatalani ariya saya matiin engkau marina pas langsung mati orang anapa ngenyek menghina daripada syariat Gusti Kanjeng Nabi tang siwak dimah ibu bederi hari saya bisa diberi hadiah siwak kok Arya ibu kia terbarokah mungkin ngode apa Allahumma shalli ala Muhammad terus lagi ngaki akhirnya apa mati beda boleh beda santri Pak bu Allah tanya siapa Pak Allah paling cemburu kepada Nabi Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatardo aku tidak akan puas memberi engkau Muhammad sampai engkau mengatakan cukup. Di hari kiamat Nabi Adam, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Isa Ruhullah tanpa bapak Allah seniup kelaban Ruhullah kak dinto hari kiamat takok setuju Nabi Muhammad sujud tebuna Allah apa irfa ra'sak wasal tu'to wa qul yusma angkat Muhammad tak usah sujud teron apa kulung kare ngocak mentan apa beri siapa sih safat Nabi kaki makai cedera neraka beri itin binsiko aneh ke Gusti Kanjeng Nabi
Pas nikah orang kebimainan nah syariat Gusti Kanjeng Nabi. Santre, Pak. Santre bojong. Dobuna Gusti Kanjeng Nabi, jangan sampai kalian mengangkat kepala sebelum imam mengangkat kepala. Mun imam ki ngangkat jekat, jangan ngade. Banyak yang dengar ya. Engki